Itumito Paran TV. Teka undi Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Useu, Nalulunga. Paran TV. NABO Show. Olosholema. Ingoreza Paran TV. Sopo leng malengoran lang le Paran TV henanga igil haitogia kaito omona na irishara sida yoleng nikibonu aimaki mbaa hang esiasa tenebo werikore tiatua Paran TV tada majindi maigeroki yogo kilikuwa dorop lengo ya SMS hormosori na apshana hormosori are nabo iset arasho soja siana kigwana pookin tem page Facebook ya Paran TV nenemse share tankaraki peetum iltung'ana kumok kibonu akaimaki mbaa naretu yoga nolosho tenebo siona na nikibonu apik ewangan na ipirta na mbaa ake esiasa ya tongisho tenebo si wene Kenya telulung'ata nikibonu na haibiribir nikibonu si igwana nenkaji yang ormaasai neaku tunone enkiok maimaki mbaa ore te studio tenewuei nemenanu openy haro lomoni laisho erishata metang'asa na aitayiolo koon irmaasai amu meomoni si tenkaji ormaasai terkeju odo te Samburu tenebo Laikipia nisulaki ninye irmaasai lenkaunti enkare Narok neaku ng'ura ena kamera mheshimiwa ntoyiolo irmaasai ajo ng'ae duo taata kiboitare te studio peekitum naa ashom dukuya. Ashira lanining'ok le Paran TV kajo kiyolo laitobiraki kake ore loltung'ani lemayiolo naa kaji John Saruni lole RESON nayiolo tenkarna na Tolman tenkarna siasa naing'ua endaalo e Narok County atewuokito suswa neeku Caroline Namurua ajo kintae karibuni naa kigira apuo dukuya aimaki naa lelo omon otolimuo olalashe lai. Asholing. Mheshimiwa ketii ng'ole kishomitaki straight to the point kitodua ng'ole tonkaunti nyang Kenya nana ng'ole mbaa naijo ng'ole nagira erumo nagira larikok arumoro nakata tenkitanyanyukoto nyake te ng'ole county Meru tenebo o MCS ng'ole logira arumoro idoldo yana ng'ole kakwa reteni sidain naidim olarikoni arashu orgavanai otii nkishu amaniki metabaiki kutuk ailori ene orgavanai nai tenkitanyanyukoto le county yang enkare Narok kakwa nai duo reteni lindim atejo kidim olarikoni atipika reteni oje peemitokini aishakeno nakata erumo naijo ina ng'ole nagira MCS arumoro tenebo orgavanai otegeluaki. Ashe oleng Kilesi. Ore tiatua esiai erikore tiatua Kenya na esiai nayieu oleng netii indamunot oltung'anak asa oleng ilarikok. Amu ore erikore na embaye ajito oshi entoki nagut oleng nayieu eng'eno sapuk niyieu akeyie na keeta iltung'anak entoki naji utulifu. Amu tening'or oleng erikore ng'ole Emeru na ore engavanai tenebo o MCS nemegira aibung'a aitobiraki na kidimayu na epik reteni sidain oleng duo lerikore enye ena gavanai Emeru na ore tadi pajito neja na tenkaraki yiolo ajo etang'asaki oshi impeach enkolong edukuya nikijo ng'ole terishata nataasa ina siasa idimayu ng'ole natijing'a atua idimayu na ore larikok lo Meru MCS nelelek metii ng'ole empati nabo tenebo amu metii ng'ole empati nabo tenebo o gavana kake enyaka aitoki ashukunye nabaye ng'ole itoki alotu horo tiatua MCS wengavanai Emeru nayieu najo engavanai nitu ng'ole epik reteni lenyenak aitobiraki nemayiolo tenaa kenoshi naji ore Meru naa kesioki agoro mayiolo tenaa kengoro tanaji ng'or kesieku engoro kulo tung'anak kejo duo wana irmaasai oleng ore sieku engoro nemepikaki engoro atua erikore
amu shong le gavanai ne nye ningana jo MCS ne sinje MCS ningana jo nyo gavanai yenye neti yaka nagiri feeling anagiri damuno to na jogitu ana jogitu enkitoke si no merigyo to nena amara jongole ngoro lenga to na siasa meru me kay gara ngolla wara dole ngor la ko lol mero len konsa lawa ko lo sabu the big fish na ga judo ngol ke yiwol ngol no le ngol jungwa kaga me na nyoti jungwa na ko kaji don doge na bo ore to mono ni na bungei amina na gavanai na ki shango lene ata an to mono ni ne awala ri ko pokin tenebo a Washington moditin angas aya o loro wanak me ronyo ra njerajo ni nyanga banai amore ngole be samba na juna na ke lo rusinya lele ku terikore nyo enye ni lo na wore teatro meru na ke terikore orgo ne me yewere gore ne biki rikoro go me lasma olningo ne go ga ta na ida do ya ore rikore na ke yewe ngeno sabu golle ngeno na gutolle ne ke dollar na ke tenya mali ne woji na be ore ke tenya mali te joto MCS e dis nyanya mali te joto en governor kabera amu me gra na ishoyo en kiok ani ni ko lolu ngonak na de sinje nyama le ko lolu ngonak amu kera na force kera lu ngono gra rumito te siadi ha ko lari ko wa sabu le nyolo mero ne jogi anta yana gitok no ketina kake kadola sinje nyama en kari ko ni gawanai amme gra o ngana nebo yes amna oge kitengitanya ni kota mrola ria lomba tuna kare siasa ni jenga siasa ya sharana ado ninja keno yesingu mo na gra asa na idia rongishu kira do ni bono Kajiado na je county ya murudo ngolajo eringo le petition na waki county assembly ya Kajiado ni nyina kara impeachment motion na gre na kara jo bi discuss na ira nyike la ko nyuti ngishu na kara governor ola nyite olelengo do biya na ka kiroshi ya lerori well ate gra so jolo yolen na graso jamu kese bara sino la digoni na yule na yilo joka nyamali nati atwa Kajiado na yiwa dole na impeachment ngole ajo embai nemesida yoleng ti atwa erigore na yiwa dola na wore ngole rek jana ni sincho grare wana siai ne rasinje eta sincho ngole do mbanya na gra alimu nelele ngola ka seba kuna ba mukase de mai na seba ba ku mokoleng amure ne jona ne garo gavana ya jutu dunganak na ke sebana ka record do dungana ko na o ru jutu la do gavana yi tene jutu ga da robiye na gra bro ne ta na records na gra do lo ga da robiye na gra bro na ke sebana sinye ka gra tesip o lo ru yo gra magana gra ka ai tesip ne ko ka ke ni do sinye ngoro len tiatwa de mai na ke ta lako kera sinje rijana ni force na mu ke mi yo lo no mi ajo mere do ne mi de mai wana ata sa muside ari ko do ga wangan ay rabira ge do ling ne wi mo la do la na ode ngole ko jana sinje seta na si ay ke itam yo gina ana te ne judi lor jana ngolo o de rawna petition te si ay ni tay ni te si ay ne meres do grounds naji itay nyegi keta ragi ake do tan kala ne to kajiro to do ga go to no zor gavanai ne di siya banyi na serikali eti yake rikore naje kitu sijilo bere tiatwa governor lengu tiatwa na demata neme dor governor kawon kakole rono oti tiabori ogara advisor governor nelele megra ri gol governor renyo tengo to nasha na ko keti nyamali ne woji to njor program amodi singola aro governor ko mfano na ile Kajiado nani na nyamali na yola je dimaineti ya separa nabo teneti nyenkiste na geto shangole ba ngor lo nganak ne getoni na nini na jo gaire ke bisha mketa sinyina na ko kajo ore dia na di tabior mero je geto ga na ge sinyana ita tabior mero nyo atwana ro hinga kwa kaseba pama na ngara ni jadol na record na ngara Kajiado dolia na garo na wale ndo na gara riyo kana yankajia ngorma sena erikore na jina enorgilata enankajia ngena eneporori dolia na nyongo na gara rumo na impeachment motion ore the impeachment motion neme oleng enorgilata amore le jana ngole grar aruma na siai ne le ngongo na bor governor ne ole le nalo enye tene bodo to gawro logla le nyeti atwa kage me ngole neglat oleng ho nelle na jajo ore jato riko ro masa ne melamito ling ene glat me gra la me ne glat amu
tining'or kwa mfano duo naa erikore ng'ole natii nelelek tining'or county Narok ning'or ene Kajiado niyieu orgila obo gira kamalta na duo naa ke bahati enye kake nijo ketoduo naa orgila obo ng'ole gira arikisho na tining'or sii duo tiatua enkigerore onkera ormaasai na kelo kena siai ekigilata mpaka nedoyio alo nyoo abori neeku ketii duo enyamali oleng esiai ekigilat kake maidim naaji atejo ore ng'ole ena siai Kajiado naa enekigilat nagira atumoo amu tenejo ore ng'ole iltung'anak oishirita oleng tiatua Kajiado ajo ironyaki nishirita Narok naa iltung'anak oji irmakesen kwa mfano naa ning'or sii ng'ole le Kijanai nemen sii ormakeseni ogira atumoo duo ina siai amu ketuduo naa keetae naa ashu orokiteng onyoo odomong'i neeku metii duo ino oleng tenakata kajo ketiu duo kana push aka duo entoki ake natupukuo tiatua county neng'amuni naa assembly neeku egira sinche areu dukuya neeku mee enekigilat oleng kake ketii enekigilat atua nkauntini oleng yes wow ikununo nejia kintoki ashuko nai tenkitanyanyukoto county ang enkare Narok etii ng'ole mbaa akeyie nidol ajo kiturisho ng'ole oleng tenkaraki ama nakata ownership ntokitin nai naata iltung'anak amu todua ng'ole egirai agilaki iltung'anak imanyisho tenkaraki tadi ore ena phase 2 oltung'anak ng'ole ogira aitayu tentim emao idol ng'ole yana kikwana ng'ole marmali na tenkaraki kutunyieki ng'ole lororei etong'asi aisho lelo tung'anak notice ashu idol yana sheria nadung'ito nchot pokira amu damu ajo ore apa tesiadi naa etii apa iltung'anak oitayioki lenkaji orkalenjin oshukuni tenkumoi omanya apa ina tim emao ore ng'ole tena kitayunoto ng'ole anyaki eponu aitayu iltung'anak neitoki naa ng'ole aitayu enkaji ang emao idol ng'ole yana kishaa nishooki ake ninye naa notice ashu iltung'anak omanya ilchambai naa looji le serikali well edimayu na ore siai amu atejo apa lon tankai shua na bolo nikiata ajo ore siai emao naa entoki nagut oleng na kilesi ore tung'anisho naa kegol tung'anisho oleng amu tinidamu naaji duo siasa enikunari apa enkata e Uhuru ore naa enkata e Ruto tolari obo naa kepaasha oleng na tening'or duo ntokitin naijo nemao naa irmaasai apa oshomo ajo entayu iltung'anak tiaji temao nitu naa apa elimuni ajo entayu kulo entung'o kulo neeku ore apa naalo irmaasai idipaki apa ndaalo natii Lumbwa neeku naa enaalo ng'ole irmaasai nang'or kake idolta ajo ore ng'ole enaalo irmaasai neetae irpolosien oora are laijo kitupuku duo aitobiraki ajo kalo polosie ng'ole osipa namayiolo ng'ole tung'o aitobiraki tenaa ketaa ng'ole ketaasa serikali toki naji due diligence ayiolo ajo kalo polosie peetum aiwuang'ie iltung'anak kadol anaa ketii sinye inewueji makosa kidogo tenchoto esirkali na ore enkitayunoto oltung'anak tentim tenaa kesipa entim etii neme makosa esirkali ina tenitayu iltung'anak tentim amu kishomo apa ajo irmaasai entayu iltung'anak tentim ore makosa naa tenaa kitayioki iltung'anak otii ilchambai lenye neji entim etii neeku ore kuna baa katitin are tenitayu iltung'anak otii entim neme makosa tenitayuni sii iltung'anak oji ketii entim neme entim etii naa makosa ina tiatua na serikali neeku ishaa ng'ole naa ketang'asaki aas entoki naji sensitization yani aitamok kulo tung'anak ajo ore teebaiki enewueji norpolosie lentim neeku kigira aomonu kinchoo ntae ewiki kinchoo ntae olapa kinchoo ntae olari entupuku tiai tenikitoningo ng'ole nena campaigns egira aendelea nenata naa keetae naa clear boundary oji ele orpolosie neeku etejoki ng'ole entupuku tiaji neeku eton ake etii inewueji enkiti shangar kidogo peeyiolouni ajo kalo polosie osipa yes mheshimiwa ketii apa lo mbaa naagirai ajo etii seuri tinakata otine laa keyiolo ajo ina peikino seuri etii irkitoip etii irkisaruni ometadou abori kaadi kitamaaya natii ene paa eewuo nabanji amu ore sinai oltasat peebulu mpaka tekitisho enye mpaka nelo aaku seuri naa enewueji amanya enewueji etii enkurare nooloopapai lenye ontoiwuo enyenak kanyioo naayawua nabanji peetu naa pelikini ajo enewueji ebaiki orpolosie nebaiki ene emigiroo ele polosie amu ore pigiroo naa ole serikali kanyioo naayawua nabanji ore duo tening'or history oleng emao naa entim apa naitengaki apa toolarin apa kumok oshomo tedukuya seuri nitayu naa apa forest matejo duo naa neeku naa apa forest nimaniki tadi sinye ajo ore sinye etii forest netii iltung'anak ana meeta ng'ole ake naji entim ena nemetii ng'ole iltung'anak aji metii ng'ole forest entim neji netii entim elekwa iltung'anak ketii ake iltung'anak tenebo entim toning'o netoni naadi ake nelele nitotona iltung'anak neini tiatua lelo arin pookin tiaji
tiatua inewueji. Ore ng'ole enkiti wueji nanadol ajo kidimayu netii makosa naa serkali ng'ole eng'ole. Ng'ole naisulusoyie Uhuru kwa mfano, Kibaki, Moi, county council ya Narok, serikali eng'ole neyieu einyal esiai amu enapa oshi etuaka ajo ele torpolesi lenyo mapema aliki iltung'anak asioki mapema ajo ele orpolesi lentim. Neeku enkonaa endorra. Neeku kidimayu oleng netoikioki apa seuri inewueji kake kidimayu netoikioki sininche atua nyoo atua entim. Yiolo esidai ntokitin nikipik olaini. Katoiwoki kake atoiwoki tiatua nyoo tiatua enkalo ina tim. Amu tananyikita apa orpolosie tenetii apa orpolosie kwa mfano ntokitin naijo nena. Amu keetai naadii apake entim neetai apake ng'uesi neetai apake iltung'anak. Itu aikata ore nena tokitin tiaji kitoki aita kulo boundaries det ake etii oltung'ani entim netii eng'ues neetai sinye entim. Neeku kulo boundaries nanu adol ajo ninche leme itu itobirari esiai boundaries orpolosie. Sii amu ketadii entim ore tadii ena kikilikuanata entim amu naa keeta nkikilikuanat kumok. Eetai ng'ole nkera naisuma tina tim ashu nkera na sukuuluni nataaniki ina tim. Naa ore nena kera naa nena toiwuo natigilaki manyisho. Negira tinakata nena kera aas entemata KCSE. Idol iyie enaa duo tinakata terikore national government naata ministry forestry and that neetai sii ena ministry education. Idol iyie enaa keton ake etii eoro tiatua kuna ministries amu kadol nai nanu enkoitoi naishaa naa tenelotu ministry e environment nelotu ministry enkisuma peetoni tenebo neji kaa nabo nanare yiok. Peeng'as peemepoi naake negilakini nena kera enkishui enye taisere. Ashe taa oleng Kilesi. Kayieu najo ore tiatua serkali natii enkop maimaki duo ena rikore tenakata elelek megira kulo tung'anak duo aasisho mupangilio nabo pookin tenebo. Megira aaning'uno. Na sure dii nye megira aaning'uno oleng nemegira alikino ajo ena nanu aasita. Meeta oltung'ani lemeyieu neas esiai enye metodoli ajo kegira aas enaduo siai enye. Neeku elelek itu edamu ajo amaa sa kipuoito aas ena siai kaji ikununo enkerai natii nyoo enaduo amu tenaa ng'ole nanu kwa mfano nara orministai le education na lazima ake paapuku ajo ajoki ministai kwa mfano environment sidai taa nitaini iltung'anak ajo amaa kuna kera natii ene netaa keasita entemata kaasa ng'ole kias. Neeku itu etoni ministries aapik irreteni. Neeku idimayu nemegira airo duo ninche kuna ministries duo anaa tenkoitoi naishaa. Amu ata dii duo kiata ntimi nikiata ng'uesi kiata tung'anisho. Ana yiolo naa nijo tara ele tung'ani tung'uai enda ng'ues. Ashu tara ele tung'ani tung'uai elde shamba. Iya kama duo tesipata nainyakita naji ashukokino atua kang'ae dii apa isho Enkai nafasi metaa ninye orikoo enkop mee oltung'ani. Neeku kajo nai nanu oltung'ani nai ning'as adamu ajo kai kingo ele tung'ani pintoki aikaa aitoki aifikiria entim ashu aifikiria eng'ues natii enaduo tim. Neeku metii enkiroroto akeyie oleng atua enewueji. Naa tenetii nelelek naa kelo naa apik oltung'ani fulani makosa tenaa kesipa ketii apa enkiroroto naijo nyoo naijo ina kake kadol ajo idimayu nemetii amu amaa naa nkera naataasa ntemat ashu naagira ng'ole aisho pees ntemat amu elelek ninye epuo nena kera aaku mepuo aim tenakata ntemat tenkaraki itanyamal ake eyieu entoki naji psychological torture. Toning'o itanyamal ake indamunot enye amu mesiduo ele enkerai aton isaai are aas entemata eyiolo ajo enyita ng'otonye enkijape teboo arashu enyita dii ninye enaduo kerai enkijape tiai. Tenaduo darasa elelek itook shai elelek inosa enkijape kewarie irura aitanjo kenyamal ine embaye naa torrono oleng naa manyorr nanu atadol arikoni le Narok. Mheshimiwa ata nai kununo nejia toonkauntini ang' ormaasai. Eetai kaunti ang' ormaasai naji ene Narok, Kajiado, Samburu o Laikipia sii. Ore inakata pee tinakata kirorita hivi naa ore dii akeyie orkejuodo naa entaam yare olelengu. Ore tinakata kaunti enkare Narok naa entaam enye dukuya oloyanyiti Olentutu. Kake ore piijo adol tinakata terikore apa natulusoyie neton ake mekiata equal distribution of resources. Amu ore nkauntini ang' ormaasai naa nkauntini nekiata mali ang'. Kake ore piijo adol tinakata emurua naje ijo dii eton ake emena ina murua kimaendeleo. Kanyoo duo nai indim matejo siiyie nai iyie tinakata orgavanai otii Nkishu ashu iyie dii ninye taisere ojing' ashu iyie esenetai ojing' taisere. Kai nai kingo pee kincho kuna mali ang' pookin metaa ore nikisotu onena nikiata yiok nikidupore naa terisioroto. Ashe oleng. Eji keng'as aaku Kilesi ore ena siai oomali naa entoki oleng naa kishaa nepiki iltauja oleng egira adamishore. Amu ore mali neme entoki naiguranieki. Naa ore teniyieu nimpanga entaisere
naa keyieu niyiolou entaata ajo kaji ikununo naa niyieu niyiolou entaata ajo kaji ikununo taata naa lasima piishuku sii ajo kaji ng'ole tu ng'ole naa lasima peetai ng'ole taata wetaisere nayieu najo ore kwa mfano tiatua nkauntini ormaasai naa mesidai yiok ng'ole mesidai yiok nyoo ng'ole naa sidan taadii penyo tekulie kauntini naa tenaitayu enkitanyanyukoto kwa mfano ndaa maitai ene Narok amu ninye naa adup aitobiraki ore ng'ole Narok enkiterunoto nemesidai amu larin 10 likitotona nemeetai maendeleo nana metii toki toonkaulele tenijo amanaa woodi nelelek orpayian ake inepu laijo yie otudupore ng'ole serikali natii amu ore ng'ole serikali ng'ole natii nelelek oltung'ani target tanara olchore lino nara olchore lorgavanai nalotu ntaleng'o inonok nau 500 nau million nelo lomuro ainyang'u nkishu 4 ninyang'u neasishore nedupore ninye anaa ninye nyoo makeon neeku nitusung ng'ole piki duo reteni sidan laijo ng'ole taata kulo opikita Ole Ntutu ajo ore reteni le dukuya lang'as apik naa nchere ore nchilingi pookin natumi neng'as alo ward ana paa tenelo ward netii MCA ore etii MCA nelo MCA tai committee tenebo orgavanai tai committee nalotu aitasheki kuna mali ore tai nena committee nitokini aipotu entoki naji public participation entumo oltung'anak liatua murua oponu aimaki ajo amaa tena murua nikitii kwa mfano kanyio enyamali nikiata amu kiata taa nyamalitin kumok kiata shida enkare kiata orbarabara kiata noonkera esukuul kiata sipitali kiata kuna nyamalitin pookin kake amaa yiok tena murua kanyio enyamali nalus toonkulie neemunyeki nai neji ena nyamali nalus ikiomon MCA orgavanai o committee ajo entulusoi nyoo ena nyamali amu ninye ntorrono te yiok kira emurua naje onimo nakayieu najo ore orkitamanyunoto le ng'ole tiatua Narok County nemesidai kake ore ng'ole baaki ena olong pelotu Ole Ntutu neewuo aitai foundation sidai naa tanaa nai kelotie sininye naaji ena ampaka 2027 amu kasilig ajo kelotie naa kelo Narok aaku tofauti sana tamarshukokino isie Kajiado kidogo ore Kajiado neyiu ore the first term apa amu larin gira apuo 15 napitaini kuna counties ana 11 tunaelekea 15 ana entam yaja ore apa entam edukuya netii oltung'ani ojo Ole Ngedenya neyiu shebe Ole Ngedenya orkitamanyunoto sidai atua Kajiado ana ore sinye pelotu Ole Lenku nelotu sinye ng'ole Lenku endelesha lapa kitanyamunoto sidai aitobiraa naa enoshi ng'ole penyakaki agelu amu eyawua napa ormaasani ana amu ore apa idamu apa ajo ore peejing'u ele tung'ani oji Ole Ngedenya naa ninye orgavanai naa deputy normaasani ana ore ng'ole pelotu Ole Lenku nitoki ayau enapake sininye ormaasani na ore napa policies naimi Ole Ngedenya nitu ear Ole Lenku neyieu ng'ole Ole Lenku sinye tentam edukuya aitobiraa esiai ampaka ene taata kietu aning malalamiko amu itu apake endae rishata ng'ole naipita neeku kayieu nadol enaa idimayu naa kenyamal Kajiado oleng alang Narok tenakata nikinyamal sii ng'ole yiok oleng alang taata yes elotu mheshimiwa enkikilikuanata naa kayiolo ninye ajo ikumok iltung'anak oogira aikilikuana dolti yaa naa maa yiok kira irmaasai eton mikindim iyiok ate amu etii nai tinakata larikok lemaidim aipot enkarna leton aa king'a enyor lasima ake peerishakino king'a peim terikore dol nai enaa eton mikindim iyiok anaa irmaasai well enyamali apa ina nikitipika ate amu ore duo tesipata mailaumu najo Ole Lenku tenkaraki irkokoyo otii Orkejuado maitasim mme ninye oua namailaumu orgavanai Ole Ntutu toolumbua otii nyoo yoo ayautua matudung'oki enkop kirara irmaasai let's be very honest yiok otimira enkop toning'o nikiduaya emurua dikirit meshomo ng'ole
ometamanya lumbu mewaita na parishata moyo mpaka neeku kumok ometijinga mpaka nikidung'oki nyoo oningo neeku kiata dii ore Narok enchilaloi kegama yiok metii lala pookin ketii gap anami nejia so etaa naa ng'ole etuo kulo tung'anak nemeeta eninko amu ore ng'ole peeponu kulo tung'anak loloreren neewuo sinye ng'ole aibelekenya sheria Yule 2010 ibelekenya constitution anami nejia nilo ng'ole constitution na sheria katiba arrep oltung'ani pookin otii enkop natii pee itambulikae ajo lina murua na ina paa kejo ata sheria ore tenkishooroto oosiaitin nishore 30% oltung'ani leme le Narok yani oltung'ani leme kwa mfano njo na Masai 70% kake ore 30% njo lo kulie weitin amu Kenya ina ake nka kera na ore kulo tung'anak opoito le Narok kaini ore nye lumbua ore le Narok nemetii nje na 30% atua na 70% etii amu lopeny nyoo lopeny Narok ata kulo le Enkolong metii na 30% 70% etii amu lopeny nyoo ore oltung'ani 30% oinishori te serikali aisho nafasi oltung'ani ng'ua Samburu leko ng'ua Nakuru olong'ua Baringo olong'ua iltung'anak oing'ua kulie kwapi loing'ua Mombasa ena 30% ng'ole taa ng'ole ake sujui sheria so kitipika apate enesul netaa na lasima ake peekinka lasima ake peekitoni kiata ina nyamali neeku megira lewa ashoko irkulie kidip apa nyoo enyamali atupuku nemekure eninko neeku tenegelu ng'ole Ole Ntutu olumbuani aitaa deputy governor ana nemeotiki amu keyieu ng'ole neeku governor naa keeta ake sinche kuldo haki anaa peeta ng'ae kulo kulie haki ana nisulaki mikiata naa yiok kiguana oyie ira yie orpurkoi nara nolorkiek onyokie neeku kadol ara yie enaa orpurkoi nadol nikidol yie enaa orpurkoi onyokie kake madol ele lumbuani enaa likae tung'ani neeku elde kashe alang' orpurkoi kwa mfano taadoi anami nejia na nejia dema ing'oru olorika nemikimbung'a enaa irmaasai neeku ore amu ore ketii yiok eworo yiok atua lasima tenayieu naaku entoki nayieu naaku naropu sinanu irkulie apa oetuo paatum eku naa neeku menyamali nayautua kulo tung'anak enyamali apa nikiakita nyoo ate neeku etaa lasima ake peekinka peekibik kitii amu kiata ina nyamali amu eton naa mikira tayari irmaasai peekiaku entoki nabo me tayari irmaasai peeku entoki nabo yes etonyua ng'ole nang'oto ata kwa mfano tenkata orgavanai ele ng'ole oshindaki ele dikiding'a olekenta neyieu ng'ole etumi oltoilo lormaasai kake itu neika itu eku amu tanaa ng'ole peeku oltoilo lormaasai ng'ole enaata ito irmaasai pookin 100% enaalo nenaata etum Ole Ntutu nyoo irmaasai kake enoto ng'ole Ole Ntutu irmaasai orisiore lonoto ng'ae olekenta neimu ng'ole Ole Ntutu amu keeta sininye nyoo lumbua paa ng'ote sipasai mo Ole Ntutu naa nenoto ng'ole ninye lumbua those are facts mheshimiwa delotu ikikilikuana tanindim oltung'ani ikilikuana koona meetai tinakata orkitamanyunet ogira aitamanyu otumike enchama ormaasai eetai tinakata tanaa tenijo adol naaji iltung'anak loldonyo ketii Kokoyo netii sidi lelo lumbua netii sidi irkulie meeta enkaji nemeeta enchama enye naimita tenebo kanyioo naa enyamali ang' kira yiok irmaasai amu dolta ng'ole ajo keyieu nabaye nejing' eoro etii ilarikok oogira ajo menarikino nikiata enchama ang' ormaasai etii irkulie oogira ajo kenarikino neeta enchama ormaasai pekitum naa pookin aimin nebo amu ore dii ng'ole empusa nahomoki aang'oru naa tenkaraki nang'ole kibung'ata natejo lelo arikok pokira okuni maibung'ata te county e Narok nang'ole imbaa naipirta norkuak kake ijo king'ole ketiu enaa ketii irkulie arikok oyieu nepet tinakata eoro ina baye naji enenchama ormaasai kaasa duo naaji enduata sidai nanarikino nikias eji Kilesi atiaka naji keoro irmaasai oleng naa ore eoro irmaasai nepuo aiminie entaisere enye tenkaraki ena oro ormaasai ore entaisere ang' netii naboisho ang' entaisere ang' etii nyoo naboisho ang' ore ake mikira nabo ore entaisere ang' naa torrono kake tenikiaku nabo naa isidai yiok inyoo entaisere naa ina ajo Kilesi ajoki memakwa yiok empati ang' ormaasai mitasim kake keng'ae koloong'ae
ogira areu ena chama nitoki ena siai ashokino olalashe lai olelengu amu yito olelengu metayi enchama onyo ormasai nija nebo ormasai le Kajiado etorote ninche anamrata lonimo etorote pi nilauta ajo kaita enko tenibung irmasai kwa mfano pookin nitalakini nijo ora ngasa toronyo oldiren lankaji no bitu toronyo lelekai neeku ketii inewueji enyamali hoo nishayo na nirumunyo enchama ormasai neeku nena najiko lelengu tung'uayie na shama ormasai nigira ajeita yopeny bung'aro le ntutu bung'aro le lelit endotoni pookin entayu entolikir irmasai ajoki kiyieu nikingunu inji ena party ormasai entawang'a process aitawang dola na eton metii public participation ena bae amana mkara no lariko nizo akata nya ajoki niwo entumo nabo fulani hone melasima tana iwa iwori sinano kake ama nina naji potoki lariko sinano laju nanu neeku kidimai nemetii nyoo participation neeku kaishia nai ina siai neyauni naji nitaini enkiti council esampuru tenebo Kajiado o Narok o Baringo ormasai otii kona natii nepuo nai netoni nitaini nyoo enchama ana ngole perotonake nitaini neshukuni nyoo embusel kelelek sayi oleng nitaini enchama ormasai tenitumiare kulo arikok oibung'ate ana amu yiolo ngole Narok ajo enang'ena yiolo le Kajiado enang'ena nejo lotii Marsabit lormasai enang'ena bung'ita neeku kelelek nai kiona ina nai nanare kake megira aisho yiok enaoro oyieunoto etung'ani ikununo nana keneja kipito dukuya olaing'urani lang le Paran TV kiguana nana kajo egira ake siyie aret temurua pookin naba ana nigira aing'orie naake Paran TV kake ore eton naake itu kindip naa kaata nai enkikilikuanata nabo amu todua ng'ole mheshimiwa ajo enkolong' ng'ole naipang'utua olosho eunitoi irkeek etunoki irkeek dii akeyie kumok tinakata laijo te Narok te seuseu naa arashu tolosho akeyie le Kenya amu public ng'ole holiday mheshimiwa etii enchoto olarikok ng'ole oipang'utua ajo arashu dii nye raia le kawaida oipang'utua ajo kai ng'ole eimutua nena ropiyiani naitumiari ministani egira aapuoyie tinakata toongarrin amu ata nye nidol tenkazeti duo taata naa kejito kai eimutua ropiyiani naabaa nejia nahomoito lelo ministani aitumia idol ng'ole enaa kalo rrekie ng'ole oishaa duo neesi tenkaraki peisave uchumi tinakata nikiata amu etabelibelo Kilesi ore ng'ole tendae ng'ole Tuesday natupukuo nanu tiatua orkioma apa le Azimio nalo serikali orkioma le UD na aldo itangasa aitobiraki amu lasima pari kulo tung'anak lainei nelo aitobiru ore tening'or oleng ore oshi opposition naa lasima peiro nejo kuna aipinka ake ntokitin mbaa asidan atorrok amu ore ninye ina malalamiko nijito natodua te tweet ele dama dio tejo ore kaji ng'ua kuna ropiyiani pookin sawa keeta haki pee kilikuanu keeta nyoo keeta haki pee kilikuanu kake kaisidai eunoto orkeek oleng tiatua Kenya aisidai oleng naa ashe ninye soipan amu soipan narikito ina docket nidol ajo eshomo ng'ole aiteru entoki sidai oleng tiatua Kenya amu ore pee kiata kulo ameitin oobanji kitumuta apa ntimi ore pee kiata enyamali enkare tenkop kitumuta apa ntimi mera Narok dunia musima ana ore ndo na forest cover na kisha oshi na ore tiatua dunia na 10% ana mikiata yo 10% kiata no 0.1% ashu 1 or 2 nisho mole na 2% ndim kiti oleng na kisha ngole nanyo na ore tenanu ngole na kanyor ena siai eunoto orkeek oleng nemera de eunoto orkeek naji pepuoi aun irkeek nemera ilarikok oorikoo ana meneja ore enkikilikuanata mheshimiwa natii naa kalo rrekie ng'ole ishaa naa peetum kagira ine dia lotu lasima peetai ilarikok oorikoo kaji etii ropiyiani etii ropiyiani ministries ana meneja na lasima ng'ole ore ena kiterunoto nitodua serikali ajo ore ena process ena siai naasita ena kias naa enkias serikali na lasima ng'ole peetai oltung'ani te ministry natii ana te budget enye amu keeta sinye oshi entoki misili na ashata kenye ropiyiani na
tayari betumia redia oitoi peta namna bebuyega na ngole bemera clear budget naji kinda iroro biyande ndewuji abu asenyo ena siai kake I'm very sure kasipa jore ore olariko CS olo PS na ke account agero biyande ministry nyalimu ajo another gishomoye abu unenyo rkek tayo lajo directive ena orais na rene jo rais PS yendogi ni shuru anonyo rusa na ko tenitumia oldongi na tumia redia ata ministries nati na kishoro torusa lo rais noningo na ora rais kwa mfano ni shoro lo rusa na kishoro the constitution yes person ndogi na bana anaishia na retinyo ilungana le Kenya meka onenye na kishoro ina edini ordinance nkikilikuwa na rasalo na ni perta rubiani amukigira pango wala ninye nejo lo rais na gejishirata msema kweli meara rubiani kai na ngole nya kitangulia muna homoyege ngole transport amdogo ngolajo meara edi ngole lori Mombasa edi lori naro edi lori kitui ungule murwa boge rubiani ne imutwa na bani jana poyele lo minister ari akadi my brother kilesi na kaine giningu kata sina nde serikali na gara wedo naji office impressed zoningo njilingi nengo bis na kaitumia asi kadema enjamo nyangu kawa enyangu majani enyangu ntoki maitumia namna hiyo ana manager poki ngole ne jito orgite olori lo rais mero beno tenga yongo lajo lenyo ole na docket na ina ngole witi nyama ita nyama le ndongana la yoyi ajogi enta kiti agenda nyame ngona ndurge kako wole tongo bisini enjo ono bisini ko ari ko nyo anasiya ndumya no shi rubiani nyini ara ramhera rubiani enjo moyenyo ground engona amukeda ila onyi shibara ila nabu yengangiti amado bunge mere ila na la manari ngop menjo ngolo ground rege amor gabanai melagi no rubiani na la manari ana manager ama CS mera ila na lori ambanga ngangenye mara odo sabat ana kama wasa ngole de tanga na olong ni ngole jogi nenjo mesiai ida ngole re seni bugo na boya unyo na odene dumye de ngole lawa na ngole robiya ne dumye ngole jumaratu to ngopsini ni dumye gina na robiya jumaratu aba unenyo erke itu sigi dole na de jogi era la yolo ngani allowance na bi shoro holiday ana mera migalake illa asana asage enkobe Kenya asiai nako kishoro lungana geropiani petu orusa betumia no shia nyana itumia bo yengopsini pe bo ya unrgek kage mediwi rekonaji era la ngole lungana allowance wore rkek na geti budget a ministry of environment so ibanda sera ndo ligyo ajogi inyangu ngole ministry rkek onyo oba sorry wore sebata na shomo ya unrgek ana manager wala sebara isho reg free kanga na shorwa serikali ministry of environment under the leadership of Soiban ana manager kaji notice Soiban na robiani keti budget oro biani ngole na nyangu nyerke tangala ge era aba na mpango na uni 1.5 billion trees ana manager na eme budget na ina tayari na nyangu nyeke loloke na akaseba jo ore ngole nanu ke karibu 100 nizo ameragi nobu free so government provided tankara gere shato ling na trees links nawo ni ne wini mwana na robi yani tendo rob ay woneja yes te gitanyin ko taka mo ikumbongo lo ling mba na gira ngola mano ore ngole biso gazeti ngole na gira ngole lomonda shute nkomo gazeti the standard ajo the return of Raila ore nakatake bijadol kegira elekera shikegira abu grassroots elections of Kiorgiomania na ore ngale pedol Kiomane UDA ore kitolo yanyite William Samoei Ruto anyorais nergira ngola manato Kioma arshuto manile nkalele Mombasa tenebo Western eyologini shona murwana strongholds Raila kage nyaka na ngola ajo the return of Raila ore ngale bijadol etingolo manile Western Nyanza egira itamanyu le Kioma ni to get reshengene or Kioma le ODM na le yeru bona tilo Kioma hipertamalia azimie pana meja malepi kanyora kandolia na okay what does he mean grajo the return of Raila ore
ore the return of Raila ashu enchukunoto nagira Raila ashukunye na ore taata Raila na keeta oshi Raila orbas lenye olotie engelare ore sai Raila netonyorayie ng'ole ajo etaa Ruto ng'ae orais ana eitasheyie ng'ole maandamano keton eetae maandamano kake meetae naa maandamano keetae enkiroro naikaa natii number 2 etaa ng'ole eshomo olorika lorais netonyorayie Raila esipa amesipa kanyo neton abaiki Raila peepik enkiroroto nabo ore eniare naa peendelea aaku relevant yani peeku ake oltung'ani naa oishu sinye tiatua olosho neeku lasima peetoki aendelea amanaa alo napa kwapi enyenak aitoki aing'oru napa alo sinye aibelekeny ororei ajo meesita serkali ena meesita serkali ata taadii eesita kake oloposisho naadii Raila naa ing'en dii Raila ming'or duo ake Raila nijo orkiti tung'ani toning'o neeku eshukunye naa taata alimu ajo etabarate ng'ole serkali eilepie eilata naa kening'ito oltung'ani ajo naa kesipa amu mikinchiu ironyita yiok orais mikinchiu nemeimaki taa sidan naasita orais kake neimakini ntorrok pookin naataasate tiatua nyoo erikore orais mbung'ita neeku ina nagira aimaanisha ajo the return of Raila ana ore sinye orais naa lasima sinye peemanaa aas isiaitin paata sinye egira Raila apuku tendaalo egira sinye adol irkulie kenyai ajo naa keesita ele tung'ani nyoo esiai neeku eetae nena competition egira competition aikaa megira competition aing'iyang'a tiatua Kenya eloito ake ore ake piidip ena siasa iteru ake te 2027 na my brother iteru siasa 2027 inasonga mbele etii oltung'ani agira aikilikuan tenewueji ajo ijo tikipang'a oloya mheshimiwa torkioma le ODM kanyio etemena ore ina naa ajoki ilo tung'ani ashe oleng aikilikuan ina swali well ore apake irpuli naa keeta apake irpuli oore neponu sinche musho enye paidolita kitabawua enkata natii ele pul likintobiraki enkarna ore oleng ODM naa yiok oitobiru enkarna e ODM me ODM naitobira enkarna ai hapana yiok oitobira enkarna nyoo e ODM kwa mfano kitusuja yiok Raila tangu apa aiteru awosh kura 1992 nolong aiteru awosh nanu kura itu aitabaki lelo arin apa inakata kake ore naa tenkaraki enapa siai e Moi nejo mbung'a kuna kutukie yiok pookin nesotokini yiok nikipuo awosh nyoo enapa kura ejo ore ake after that nikijing ena murengo natii Raila itu akata kinkaa itu akata kidung Raila tesiadi ebung'ate Moi etara Moi ebung'ate Raila etara Kibaki etara Kibaki ebung'ate Ruto etara Ruto amitiki itaita enapa cabinet natii enyakita aibung'a Uhuru itayio Ruto inewueji itu akata yiok king'uang'a Raila naa nishukoto oltung'ani siadi niing'or ajo amaa natii ena party kanyio atudupore nanu nashomo aduporie iltung'anak lang kaata olorika lanoto meeta toning'o amaa entaisere ai tena party kaji aloito ajo ing'or ore empati e Raila ore Raila netii nye ilarin 80 kwenda juu ana nekidimayu oleng ore 2027 nemetii nye Raila nyoo enaduo rikore neeku likae tung'ani oitoki alotu aiteru nyoo enaduo rikore amaa ilarin lainei kitosha paitoki ashuko siadi aitoki aiteru aing'ang'anie enkae kombosi mitosha paaji serkali natii narikisho paing'uraa naa karikisho sinanu paa ore enapa duata ai naata natum sinanu ayau atoriki nyoo lapa maasai neeku kilesi entaisere ai naatolikio ajoki etaa erishata piing'ua enchama e Raila alo enchama e serkali entaisere ai nagira aikaa aliki entaisere olosho lang nagira aliki toning'o erikore entaisere nayieu tolosho lormaasai paatum atoriko enaa enaishiakino aton ake aata enapa toki naareuta tiatua oltai lai etii oltung'ani lagira aikilikuan tenewueji ajoki amaa dii mheshimiwa nkilikuana siyie tenaa amu kiyioloi oleng empati keetae intokitin naaji party frustrations were you frustrated te ODM pii ore nanu nataa frustrated ODM oleng oning'o amu ore apa te ODM natii apa nanu ODM kake ore musho tenkaraki olapa toilo lormaasai
nelotu apa aaku ore oltung'ani oitasheki ODM te Narok naa olekenda. Ore olekenda onanu niking'ua orgilat obo. Nemeyieu apa olekenda entoki naji iltung'anak lorgilata lenye otaaniki. Hoo negira aisudoo oleng. Ibung'ita? Mee duo otaaniki, keyieu ng'ole netaaniki aang'orr ninye. Toning'o? Kake meyieu nepuku likae tung'ani aing'oru olorika pee meinyal ele toilo lormaasai peetum sii kulie ajijik aikuna nafasi. Yaani strategy sinye ng'ole lenye ina. Njere ore apa ormakeseni nagira aing'oru orgavana nchoo kulo kulie makeseni etoni aisho kuna kulie ajijik nafasi. Nemedo ng'ole natii nyoo. Neeku ore ng'ole ina naaku frustrated amu kayieu naa nang'ole nalo dukuya naamitiki naa ena nafasi nayayie ticket e ODM. Tenkaraki maata blessings emayianata olekenda. Naipang' ng'ole tiai tina party. Nalo empati naji ene Jubilee. Ibung'ita? Najo alo aing'uraa Jubilee, megira Jubilee aishooyo ticket. Kegira aitoki ayieu nepik iyiok competition. Nayieu apa nanu nabaya nyoo? Mwisho. Natum taa empati ake tiatua Azimio naji KANU naa meeta apa ninye competition nalo ayie nyoo? Entikiti. Ninche oshi laisho nanu tikiti nalotie nyoo? Kake ore olapa toilo ake lormaasai naa tusuju ake asuju amu kara ormakeseni mpaka KANU. Mpaka ore nkolong'i tikitam eng'orr. Etoning'o? Naaponu ajoki aomon ajoki torrono. Naa ina apa toki egira anyok alam oleng. Mayieu apa najoki nkuna torrono. Kake naaponu apa aamirr tesipata. Nchooki olorika meshomo enkae aji amu mikiar nkajijik pookin. Na ore oshi nanu campaign ai pookin naa naiko paayau nkajijik pookin tenebo. Paa kaji aiko tenaendelea naa nanu ninye ojito nejia paayau irmaasai pookin tenebo. Naa ore orgavanai ogira ayieu neeku naa olekenda normakeseni nadol ake ajo aironye. Kake nanyorraa amu ketii sinye esipata pee kinken nyoo? Kulie ajijik. Najo ng'ole ore amu keetai entaisere ntaa maishoi nafasi. Kake ore itu entaisere nemaata naitoki naika ajoki. Neeku ketii frustration kesipa kake ketii sinye enkiti sipata ng'ole nasujita sinye ina baye. Yes. Kindipita oleng ora sii ena kamera tenkaraki olarikoni otii ogira ayieu nejing nkishu tinakata negira sinye aimaa nena frustrations orkioma kaa naa indim atiaki Grit tenapa olosho kigira aidip. Ashe oleng KILESI tena interview. Kayieu ake narorie irmaasai lang ajoki emincho osiligi eishunye yiok tiatua erikore natii, emincho osiligi eishunye yiok tiatua entaisere ang'. Enyita maape dukuya emaata entoki nabo. Amu ore endamunoto ai naa njere ore entaisere ang' neeku enormaasai. Yani peekitoni siyiok enaa irkokoyo amu meeta orkokoyoi elde gilata eing'ua, meeta oljaluoi ele gilata. Hoo neeta ninche irgilat sinche tiatua kake etaara apa lelo polosien tiatua. Lomaasai lang emaata irpolosien otii yiok enekigilat, eneporori, enioshon peekitum aashom dukuya. Ore kenya tenikibung'a aaku entoki nabo nikipal nena pookin naimaka nikishuku olapa kuak lang lormaasai naa kipuo dukuya. Neeku naboisho ake nanu ajoki irmaasai emaibung'a. Yes. Ajo nanu ashe oleng itoning'o naa enkomono ang' itabawua enkitesheni ang' e Paran TV ewuo aiteng'en irmaasai nikinteng'ena sii nikiimaki imbaa naaret iyiok anaa olosho nikintoki ake aitoomon iyie terishata pookin nikintoki ayieu iyie nikiyieu ake naa iyie all the best in your future political career kiyieu ake iyie erishata sidai oleng. Ashe naa olaing'urani lang le Paran TV netata king'asa aikopie penyo mbaa naipirta ne siasa tenebo werikore kintoki ake atumo orkekun lemetabaiki yiok kintoki aponu aimaki mbaa kumok oleng naaret iyiok anaa olosho. Nanu eji KALINIC KILESI aitoki naa ayiewaki endama sidai tadamu ajo ore terishata nemiado naintoki atum emovie oltung'ani oji DJ Nkanyanyoi tenebo ore peeku noo saa 7 nintoki atum naa letabo tenebo DJ Lems kiponu aitiship elelero ore peeku naa saa 10 nintoki atum indorropu oolomon mpaka saa 2 nintoki atum inkoroki oolomon. Neeku kiyieu ake iyie erishata namayiana kintoki naa atumo tenkolong emetabaiki. Take care kintoki naa atumo. Goodbye for now. Ramatare te Paran TV. Kaji ema aing'orita Paran TV. Ore toonkarna kaji Wilson ado soito leliaram ing'ua emurua Yaitong naasisho esiai oomaratoni nagira ajo maing'uraa
Paran TV amu enaang' ena. Ashe oleng, kaaji James Narok Lekisua, naasisho te county government e Narok, naing'orita Paran TV. Kaaji Nailepu, nareno le